A bo? Ne vem, Anže, ne vem. Če ti po pravici povem, je mene kar strah tega mesta, ker je... Sploh ne dojemam več. 3 ure nazaj, 4 so bila pa še v Mehiki. Jaz se tresam, Anže, presežem, da se tresam, ker... Opa, noro, to pa... Anže je imel 2 dni nazaj rojsten dan. In me je hotel, me je presenetil. V bistvu je on do meni daril za njegov rojsten dan. Tole je nadstropje. Ne. Boš mi lahko ti toliko cajta tih. Pa mi neč povedal. Ker se toliko dogaja, ker pozabil sem, ker je toliko intenzivno bilo, da mi ni bilo težko. Piše faja, to je. Nič ni videti. Je. Ha? Zdaj gre pa zares, ne? On pa malo losjončka, aha. Veš, kako je to, luštanje, res je, bo tam kaj ena gospa. Tako negovan, tako. Tam pa gledaš reklame. Tukaj mi pa fajn prodajajo malo reklame. Tole je bil cel experience, vse ti 3 tuši. Kaj pa zdaj gremo pa kar manj, hva? Kaj pa šlo? Kaj, malo kazino pa... Pa malo okol, bo videla. Klub kakšen, kaj. 3 dni bo tukaj v Vegasu, tako da bo najbolj kar naporno to vse skupaj. Na tvoj rojsten dan, ker smo lani ga praznovali na Krki. Se ni tako hudo, kar precej ga je bilo. Si res nisem mislil, da bo naslednjo v Vegasu. Zdravi. Zdaj gremo mi da v kazino ali nek... Ojoj. Te Range Rover, Escalade, pa Rarije, pa Lambo, a to sploh snemam pa Bentley. Pač ogromen jih je, ne bom sploh več snemam, brez vizit. To je pa tako kot Kongo, to v Grosuplu. Kaj je to, kar 2-0. 21, a si jo pokril? 18. Pa dober, le, mali gramo, vsem. Zdaj se igramo še za velike denarce. Petka! To! Koliko si dobil? 166. 166! Je pa cash out. 172 sem dobil. Zdaj pa za 70 evrov pokri hitre cifre. Za 70 evrov. Ne, kaj pa nisem več v plusu, zakaj bi to? Zato kaš ful dobil. Cash out. Nekaj me sekirati, ker je brez veze, ker če pa ne bo to rundo padlo pa naslednjo in ni konca tega. To če zgubiš unih 40. On je uno, ta žlehtna oseba, ki te... Dajmo. Ampak da bi mi en rekel, da to obstaja, mu ne bi verjel, le to. Plastični konji, ki laufajo. To moraš biti pa tudi malo nor, da stavaš na to. Ja, jaz sem stavil, pa sem to. Koliko si pa dobil? Ja, podvojil sem vložek. Koliko je pa vložek, je pa čisto vse. Tam je ta model spet šel. Tako. To. Posod se dogaja, kje itak ne veš sploh kam bi šel. Muska, Migosi, Tajga, vsi imajo koncert, jutr čipki.
trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. Zdaj malo smo se pohecali s temi mehurčki, to je pa tu vas. Zdaj na roj cajter, glavna pride v to noč. So nice to y'all, now I got to up price on y'all. Stajanje. Dejmo. Kako si spal v kraljevski posli? Fajn. Kdaj si ti dan prišel? Ne vem. Classic. Ti poglej, kakšen lušten razgled imava. Probal sem spat, pa mi ne rata, ker mi ta adrenalin Vegasa buta. Ne, pol 6 sem šel spat. Zdaj pa tudi 10, če ni ura. Kaj pa danes? Ne vem. Ali gremo malo pogledati v mest? Past považen. Dej nehi, a tako pa pol Benetke zgledajo, ali kaj? Lej, mi sploh ni treba v Evropo, na staro celino, sem lahko kar v Ameriki pa to gledam. Tako le, kako hočeš po cesti, prav vidiš, da so vsi zmačkani, kako mi živijo. Domov še ne gremo. Zdi, da kaj je nebo na nebu, mislim na stropu. Ja, sej, kar vrti se mi, kar ustrim, uno globino. Okoli se moraš obrniti pa čez hrbet vršiti. Kamunga pionirja v glavo zadev. No daj. Si se zažel, okej? Tam. A se to pravi? Ja. O, bolano. Za 5 evrov dobiš podpisane gate od Rokija. Tudi od Scarface'a. Podpis, pa čisto holo tole. Od Jordana za 10 evrov. To už ti dobu za naslednji rojsten dan obljubim. Prav komad. Greva zdaj pogledat križišče, kjer so ustrelili Tupaka. Daj. 96. Flamingo pa. Koval. Just after the Mike Tyson-Bruce Seldon fight, Shakur, along with record company executive Marion Suge Knight, headed for a nightclub. But while stopping at this intersection, a car with 4 people pulled up and opened fire on Shakur and Knight. Tupac Shakur was shot several times in the chest. The driver, his record producer, was grazed in the head. At 4:03 this afternoon, Tupac Shakur was pronounced dead. Ura je 3 popoldan in se je on zdaj tukaj le malo teme naredil. Jaz sem vsaj ene 3 ure odspal, Anže pa ni nič spal. Da bi imel. Nastečen ali kva zdaj? Mečka moram odpočiti se, da bom pa začel ročil. Lej, Tinder si dobil. Kdo pa je? Kdo pa je? Poglejte ga! Calvin! Pepperoni pizza. Lepa. To se bomo dan, ne? Zdaj ne grem pa na koncerte Chief Keefa. Koliko se jim mešajo, kaj so gor, porivajo so se, tabanajo so se. Čisto je bilo noro, samo še na Prodigyjih je bilo tako, ko sem bil. Noro, Goranica. A bo? Težko imamo sploh oči odprte. Kdo je to pospravil vse? Ta ogenj gori že 3 dni kle zapored. Kaj pa je to, kdo pa, kaj je to, en mlek pil, kaj je to? Zakaj je kajnik na balkonu? Ne vem, da veš ti, si imel kakšne fore spet začer. Liko z razgledom, ali kaj? Daj mava pa check out. Čez 90 minut.
A si double check vse pod pojsko pa to? Sam javno pa bom šel še enkrat. Kaj je kle? Kle je bila... A kle smo imeli še eno kopalnico, ves cajt. Vse sem jaz, ko se porabil. Ne. Hudo. Konc zabave, konc veselja. Zdaj gremo lahko spet v avto spat. Vegas. Adijo. Ej, pa spet. Polšter imam že poštiman, lej. Ja. Actually access your balcony? That is no my god! Oh my god, I just looked down. Da nam zdaj kakšna kle spala.